Kuongenekana maovisa ma uima wa mwii kuma silikalini nene na ila ya kaunti ya Kitui nimatwaisya mauvundisyo mwanya ma Ene Ianda muveani wa ukui wa mwenenthi musyini wa Kitui vala manenanisya yiulu wa tulinyu twa muthelo na kithui kinene kana TB na undu matonya Kwisiania na mauvundisyo. Onesmus Kyalo na livoti. Itina wa musumbi Uhuru Kenyatta wakana chumwaniki kuhetana makwithia meikwatene na ikundi ya St. John's Ambulance kunengane mauvundisyo ma utethyo wambe kwa atoi bodaboda kwikithia nimetana ene nthi kwa mitukila mbanga cia lelu siekitika. Musumbi nunathingilile ngwatanio ya St. John's Ambulance pamwe na Ene Ianda cia ukui wa mwenenthi ni avata no nginya makethia na ngwatano. Under a program with the Ministry of Transport, we shall collaborate with St. John to train at least 200,000 border riders on first aid and structured approach to major medical incidents to boost first responder capacity in our country. Muthenyani wa omuthi maovisa ma uima wa mwenenthi kuma silikalini nene na ila ya kaunti kwi umunthi nimatwaisya mauvundisyo mwanya na Ene Ianda kivathukanyo muveani ukui wa mwenenthi kuma va kaunti ya Kitui vala manenanisya yiulu wa wi muisi wa tulinyu twa muthelo vala nthini wa kikalo ki Ene Ianda makwata ifso ya kumanya nzia cia kwisuvianira wa muthelo na nzia cia kukitana kunyaika kwa wa muthelo na kithui kinene. Kielelo cha umunthi mayenda kutu sensitize na kutumanyithia yiulu wa uima wa mwii. Muno metouch program ya HIV/AIDS control na ningwasekana nikikalo kiembwa kikisio ni kwimbwa nitwabikia kwimbwa twimanyiwa maundu mana. Kindu kyambe kumanya HIV ni chau na indi otau, AIDS ni chau nundu isu ni sindu ili tofauti. Ulongi wa keli nitwe dhiwa twina ebuso ya kumanya indi tutona kwimbwa twi control HIV ata na tutona kwitha twi mwanyane still wa ku prevent kano ya ku prevent makali ma AIDS ata dhini wa meni yaitu. Undulonge wakatatu ni kumanya indi mowa kana virus ya HIV yo ibikia kubotanga meni yaitu ata na nikwatia kana package zio na ithie ta sector ya bodaboda at large na tuibapata machama ma CBD on behalf of the rest of bodabodas wherever they haul across the Kitui county. Nikwatia niethiwa ilungu isio ya usoma. Onowi ovo mwene kivilo atui bodaboda kaunti na Kitui Kevin Kivala ene na vilingu wa movo niwende kuthingilila kana uima wa mwii kwa Ene Ianda cia ukui no nginya withwe mustalini wa mbenu ndu nimo kitina chokwati wa nthi. Mali tenda medhito makuma landa na maka plant senders kuondwa kwimanya uima witu wa mwii. Ngoli ya mwana bodaboda wonde balawi. Nundu kwimbwa na uima wa mwii kana information zio ya uima wa mwii wako. Ni faida kwako, ni faida kwako. Tuikakie ponde bala tuithia tuivikia kuona kana kuiwa be na senda ya kutesti wa HIV status ya kutamondo umila uthimwe nundu wa thimwa hakika kati wagu na muvenzi wagu kibeti chaku wetha bena mwiki wakana achali family yaku isawa na membiwa mba membibo bandu baendie kasolo ukeza kwithia twi mwanyani wa usuviana kwa kuosila ndawa siithitwe twithuthia now and then kuosa kuondwa kululumililia immune yitu. Nthini wa kikalo cha mauvundisyo kila Ene Ianda meina chone menda anyanya ala matevikite kikaloni kikwiyumilisese na kuthimwa uwe muisi wa muthelo nikenda kumanya wima wa mwii kwitene. Tuona maema ma andu ma health tuikakie tuthi mundu mane wima witu wa mwii na tuketha twine evidence ya kwikala na undu wisi undu wile no mana undu kwikala. Tilivota vilingu wa movo kuma kaunti ya Kitui, Onesmus Kyalo.